Friend, kumusta hapod ko? Miss kag wala kay tuyo diri nako. Naglibog jud ko aning kinabuhi ah. Daghang tagkaila, daghang tagbarkada, pero usahay wala gyoy miss kag usa nga mangumusta sa ato ah. Mangutana lang ko. Kay naglibog jud ko ba? Unsa di ay imong purpose diri nako? Nga nakig-friends man ka? Tug-ani ko vi? Tug-ani lang ko para pod ko makabalo kay kapoy biya kaayo sa 5,000 friends sa Facebook na appeal biya gyud ka. Pero wala man pod ay kay kwenta. May naunta lamang og mag-react ka ba? Bahalag wala recommend comment. Importante ma-feel nako nga buhi pa ka. Pero okay ra gyud nako og dili ka mag-react sa akong mga post. Madawat ra gyud anako. Ako na lang gibutang sa akong unahuna nga silent type ka. Non-reactive. Nag-observe ra. Pero please, my friend, please lang, ayaw lang kung alahigaan ang imong hatag-hatag og link, unya, imong pahartan, kay maoy counted sa contest nga inyong giapilan. Unsa man na, mo paramdam lang ka kay naa kay kinahanglan? Friend, huwag ako. Kay too much na to. Psst. Friend, kumusta hapod ko? Miss kag wala kay tuyo diri nako. Dili kay out of nowhere. Unya wala ta nag-communicate for how many years? Mukalit ra kag kabad. Mukalit ra kag tungha. Unya ang imong intro sa imong message, pirting tamisa. Sweet kaayo ka. Unya may pa concern pa. Like, hi, kumusta? Hope, okay ra ka? Unya, og mo reply nako, automatic, mag-change topic ka. Ang ending sa conversation, manghulam ra daay kag kwarta. Friend, iba ka. Ikaw na, strong and confident ka. Shh. Friend, kumusta hapod ko? Miss kag wala kay kinahanglan diri nako. Dili kay mo message ra kag pakalit kay naa kay ipaalayon, naa kay ipasugo. Unya, mo demand pag yun ka. Feel gyud kaayo nimo no nga close kaayo tang duha. Panipsi po ng imong naong friend, miss kag panagsa ba para pod magbaton kag kaikog sa imong mga yama-yama. Psst. Friend, kumusta hapod ko? Miss kag wala kay kinahanglan diri nako. Dili kay makita ra kag post nako nga unusual. Makita ra kag post nako nga mura kog nangaway. Mo comment dayon kag Beshi, PM me sa whole story. Unya, mangulik tara daay ka og info. Himan-himan, ipanabi rapod ko nimo. Dauton pag yun nimo pag-ayo. Wow, amazing kaayo ka friend. Nako tog regular employee lang ka. Journalist man pod ay kang panulayag ka. Pirti mo sibya og pangdaot nga balita. Pero okay ra gyud sa Facebook nato nga naatay ma-add nga mga walay kwenta nga mga friends. Kay kapoy pud kaayo no, mag-unfriend, unya pirti nilang daghana. Ang akong suggestion lang gyud ako unta og wala kay purpose sa atong panaghigalaay. Kung wala kay purpose sa atong friendship, ikaw na lay unfriend sa ako Kay kapoy kaayog subay. Kapoy kay og binagsa sa mga tawong walay kwenta ug walay ikatampo aning kinabuhi Psst. Friend, kumusta hapod ko? Miss kag wala kay tuyo diri sa ako Maong naglibog yun ko aning kinabuhi Maunay ginaingon, bahalag maihapra ang barkada, ang importante masaligan, madalaganan sa panahon nga aduna tay panginahanglan.
friend. Kumusta hapod ko? Miss kag wala kay tuyo diri sa ako ah. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie. And click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie. And don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.